Pinia dapa bir talong pen nili sami deng mir kiling pi non bir tang ton pen arju ponek tha. Karbianglong Presbyterian Church Saino Rangkang, Diphu Presbytery me pi kedam tang ni pain korai si pen inkora ke thom arni an ni thoma farman paman pon. Bangso hu thang ni pain korai si arni adapa porpen Presbytery Standing Committee lapen Nomination Committee padopon derapi aning be porphai trok pen abangke apastore tin pen ke bang adilige ta tuma phan ke denga jai me paman pon. Mai pia hut ke paman pon sayang deng ateng pen thang ni pain korai hini arni ada porphai trok sira chitim apor malom pen krungching saya me paman pon lo. Diphu Presbytery Moderator Mondolia Sardola Singh Teron Kachari Pona Melong Chunbang Kethe Ar Lalfa Kaumalapen Chunbang Akibi Mondolia Sar Yuria Rong Pi Kebang Janing Kanahut Kopi Kason Pensi Sai Ki Klempon Jima Bang So Putak Tok Jerpen Tok Dunlo Bang So Pi Moderator Kimi Mondolia Sar Robinson Hansia Phan Ang Hoi Pek Pontusi Krungching Sai Cheng Pontusi Kebang Janing Kanahut Kopi Kason Si Ki Klem Kedam Jima Lapen Ingdeng krehini Presbytery amepi adima klong pen danglok arni pathik ponsi mesen pen krungching samai pajut pon. Puthot mai pi ke jut mate thang ni phai inkora ke thom phom kuru arni ada por phai ke pen Mondolia sar ke pathira jai megalong moderator Robinson Hansi pen ja ponsi Mondolia sar ki mia tuma phan pathir pon. Pathir det penapi ke pathir mi Mondolia sar atuma phan ke pere ke phelang ponjia phan Mondolia sar Benjamin Milik ahin pensi ke than ke paria lam thi than pon. Lapos si Mondolia Sar kung ke pinangan ke akan menghasilkan don, tapi pinangan kung ke leke bukan itu don. Berkorban mai, jadi apa sampai itu don. Leke kan? Puthot anarlo porphai sipen Dongkamukam Pastorate Longri Pastor Reverend Joseph Wanlal Fakauma Renthea Hinpen Sacrament Mate Hemphu Aan Sigdang Ponalong Karbianglong KAPCS Reverend Primingson Milik Reverend Lalan Moya Reverend Clement Terang Reverend Lalchuan Wura Mar Reverend H Lalrem Ruata Pendanglok Presbytery Angkang Kedo Mondolia Saratum Chetong Dunsi Hemphu Aan Rarapan Ronpon Ingdeng Crazy Diphu Presbytery me pialong Diphu Pastorate Hamren Pastorate Dongkamukam Pastorate Longnit Borjan Pastorate Lapen, Jaipong Pastorate Kadokabe, Pastorate Popen, Kachetoy Dun Delegatatum Chetong Dun Rinti. Mai PSEC Arnama Phan Kiro Karcho Jia Phanpura, Diphu Pastorate Choir, Hamren Pastorate Choir, Dongkamukam Pastorate Choir, Longnit Borjan Pastorate Choir Lapen, Jaipong Pastorate Choir Atum, Jumisen Pen Arnam Kirwalun Parjupon Renti. Alam hangte Surya Sera Birkepe Virsis Alam Zogzi Alam hangte Alem Kimi Hempu Ada Katur Bike Bika Biti Silununi Ke paman pon me piahut Arnam aning ke hang Mikang deng pi trok ang deng soner kepen en ponsi Longnit Borjan Evangelist Hanbang LS Wantak pensi athipia lamthi thanpon Bangso hut KAPCS Moderator Reverend Primingson Miliga hinpen me pi ahir jume setame Presbytery amealong kachetong dun araraphan pi pajer ponle Labang so Presbytery me pialong itung ke theglong nili ini tukang matapen Kacing bay kacing saya long nakang idun pen ni ke long ta. Ni ngarong lo. Athike idun agenda amokha
agenda hai hui se kami great proxy do general agenda apa sulitin ben jelas agenda labang so agenda long lang lo pulutan te cricket form ke sino ka permansu dulu pulutan te itu dong si apai lang lo pulutan te pai trokner caps ra ho andak apan bang ke apai bang ke sino ben kasirap alam si itu ni bai Kijutsi kerokar chohut kedamji moderator Mondolia Sardola Singh Terona Hinpen Arnamalam Thanponsi Raraphan Parjuponlo. May along Reverend Lallan Moya, Reverend Joseph Walal Fakauma Renthe, KPCS moderator Reverend Primingson Milik, Reverend Clement Terang, Reverend Lallan Moya, Reverend Clement Terang, Reverend Lalchuan Bora Mar, Reverend H. Lalrem Ruatatum Chetong Dunsi, May PRD Pidu. News report KATV News. Jingrum nang chethan nang lapen jingtho nang pwathepi en ponsi kedam tang thang ni phain kora ke thom ani Duarbaguri MEC constituency ke parlo Daithor mini stadium pathwa klamalong CM public interaction program में पमान पौन बांगसो में काउंसिल सेक्रेटरी CM तारोपेन में के फालम थे रारफान थान पचिनी पौन बांगसो में अलोंग दुआरबागुरी MEC constituency अर्लो रोंगा तोगानो केदो रोंगा रातलापेन रोंगा सारातुम पेन चिंकी चे थान पौनसी दुआरबागुरी MEC constituency angkang Karbia rong kedo an la soning kanangbong CPDMDK road lapen diring a habar along SOPD scheme setami patang pon airport lapen kohora kajiranga mate kajirong hangpi aklamalong ta ratpen kachingki kachathan analam ta pachun pon popusi KACCM tuliram rong hangpen Duarbaguri constituency araraphan lamcha chipipon lam ka chipichoy pen ko sonsi sayang deng an ka pichun jima pulaso patir pi ponse Karbiang Autonomous Council officers ke doan secretary ke doan lapet MP MLA EM MC ke doan se pinia bangke publicly se interaction lok publicly se chiki jethan lok asi bang mom pen dak pin Duarbaguri konsensi ang kangalong alang tum rara tum akisung alama puthak pin pura lo pen chenglok alang tum ame thang jongjung akisung alam dame ame thang alam ben ame alang rum chepe klang lok lasila hayang ton alama puthak nidum da Karbiang Autonomous Council pen ke klempon je phan nidum ka bor ipon je phan nidum ta sayang deng chi thik lo lasi pini dak Duarbaguri konsensia long ke towar pen jeng lo karenda ke lelia dim dolak na penang parta me dak field development waiting shed open space community hall hospital ambulance laya gutiang angton asayang deng kapichun je pansi netum bori pon popusi rarapan pachini lo lake che April la cheklo malam ke netum dak wang pen anu jok sompo la pen ke April pen ke kampang cheng pon po non helang ningkan sita belang la se klemon po ko ke ba ke kleman dat klemra pet MLA MP council angton si klem rapet kali non klem pon bo ate dak ai sivet ai skim lantum asi this is called team Karbiang lo Duarbaguri along kitangtia sondu ansatami laki MP MLA lapen team Karbiang long angbong cherap cheto pensi sai pachun pon poputa KACCM rong ha sang hopen ningje pon gene tum dak wang pen anu jok sompo lapen ke April pen ke kampang cheng pon po non helang ningkan sita belang la se klemon po ko ke ba ke kleman dat klemra pet MLA MP council angton si klemra pet kali non klempon bo ate dak ai sivet ai skim lantum asi this is called team Karbiang Diring pen Thompson Terang KATV News Langdamlo pulute BJP slogan penang ando lapen chithang da chithanglo
la swang bong pen kachi thang nai pulote ache din ane wala hi pen danglok slogan sabka साथ सबका विकास सबका विश्वास la pen BJP phana bang ke parivartan sarkar pusi jasme chithang ponlo bonta la sorting pen chokluma langdam pulote ache din ahi le langdam sita KAC ki ja to phanchot si ache din chok bonta ki duk de rada tuma phana bang ke bura din nang chimande परिवर्तन सरकार पुलिलांग रामसेता राधा फाना बैंक के खाली बर्तन चिमांडे लापेन स्लोगन सबका साथ सबका विकास पुलिलांग रामसेता मी विकास मते कचिंग थुरा दिम मत्स्यावी आथे क्योंगदु रोंगसो रोंगबोरा लोंग नॉन पुंटा कचिंग थुरा मोंगवे मत्स्यावी लापेन सरकार पेन की पियाहेम सोंटा केलोंग लिया रोंग दुलांग लासन थोसी वेस्ट कार्बी आंगलोंग लाखाट्रोक्सी कोपली एमएसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो लोंग डांगा राधा तुमा लोंग अनबांग के परिवर्तन ता लिदाम दे विकास ता लिदाम दे लापेन आचे दिन ता लिदाम दे अजोक राधा तुम मेथांग थोर पाक पेंसी मेथांग का चिलेंगा टोवारा बांके जिसे मार पोनांग कोकलो अपहोंग तीन इलेक्शन हुट वोट ले जोक दुन से तमी अनिंकान ता लोटी के हिनो बांके चिचाक नांगसी बारला पोरते इंगहान लांग वोंग पेंसी स्कूल ओसो मरांता दाम नांगपो लापेन निंक्रेंग अपोर हुट अदुक टोमोन पेंसी चिलेंग पो नांगपो हलापु तो वार के हिनो पेन जोक चोकी चोकामा मोस तमी कसिक साक पेंसी चिचाक नांग बोमलो नेलितुम हावड़ा लोंगा बांके KAC के जा तुम बांके हेलो विंगलामलो मेथांग MSC पवन कुमार राय मट्टा वांगवे लापेन सरकार पेन अज्जत कचिंग थोर मते सरकार स्कीम मत्सी नंग पाली लिलांग नेलितुम आरोंगा बांके की जुना लांगंता अवि किसो क्यून ए हुट अंता पेजा एपेंसी कचे पोनांग लोक बुटा निंजे पन ini arong long dak jod sekim ta nang lele tapen towar ni teman ningkan bang ka chobonai na ke jog nang ke kaita BJP pahon kamar ta bang be jog phon ta dage hekta theklong le ring ta le lang ta yun thai le towar ta le ke dam ke lang ta ko suti kisu kyun de da kaita piba pe ya ban se chobonang nang lo khodai ta ningkan bang ningkan thera matana pen ki sung ke boy ta jata dagan nang rap sana rabri pen ke bang ta bang ve da rong ke thekta theklong letan la MSC nili tum to war ka ve jok pining ka sik sak dulo kedam tang ASDC tum ka charia hut pen non anta to war ki sung pen loksi to thang nang bomla nili tum arong ta rong chemically rong barim binonglo nili tum ta BJP aphansi kedam ta pora hut chirab dullo ponta kaching thura sayabang ke nang palili non central sarkar pen radaphan lang ki JJM ta nili tum arong aphana bang ke nang pali awi puta radatum ningji pontu mara bang ke lage hadak rong du vet lo mal bang thang thi muthi la master tum bang ke bang ke dam bang sak pi na ladak master bro te dak long dang master long dang ti cha de de la bang ke dak master tum bang pri pho bang du la pu ga chela rata so pro pen cheng lo ta chai pura pun la pu ke dam du la si master rum da hoten ne bang ni da ta du kok ta du lu asi la pu si suli bom he wana ni si tamai pu ki su si chak nang bom lo लोके चार्लिया हिना बांके तोवार ले हिनो से तमे साइ जोक जे पेन दाम नंग कोकलो बोंता तोवार कांग लिट लांग बुंग लांग पेट की दो अहुत सोन के दामुन ए अहुत तमे दो लापेन थानबा अटुम से तमे तोवार ए बेंग गारी चिटे कांग सी अकेंग पेन के वांग चुनांग ला पुसन से तमे दो लो लसी KACCM डॉक्टर तुलिराम रोंग हांगा हिन पेन राडा फान माथा पोनरा तोवार सांगटी आरलोंग नाके थोक अनचोत से तमे नांग से मार पिपोन थापुसी रॉड पेन निंग चिटे पोन lason lo mane la dak pidam bang la pu dadak school college pencheng lo high school mi school tu mang ke la tobar hinu pure dam ide ta dukok lo la pen pu keng pen sita mer pu hut pen ke dun un der huta dulo he la bang ke pen hara dak bang ke ada LP school bang rong long dukok lo fi sita me la LP school pen ke para tu an bang ke kidunong le apak si ke ong nang News report KATV News पिनिया बेरटा के लांसी कांगटोन पन इकलो दो मिथाक में कार्डो